Hello, a very good evening. Welcome to MANUNG the Manipur Putara Mokshige. Yes, Manipur on a boil for the last 3 years. So, Manipur say Lady Fivum Manipur Praza Hazik or Fivum Manipur political Tongan section Mam Kogi, the Manipur Hazik Yam Charang Nava, Manipur say, Hiram Kuri of the Sothar Galeba, Tanka Lady say. Aduna Manipurgi Langi Marata Manipurgi MP election Tawgre Manipurgi Raja Savagi election Lakatore Manipurgi MP Oina uncontested Sirimati Sadda Devina Manipurgi Raja Savagi Mochi like Chakadore Aduna Hazik another election among Hazik Atien Momentum the Havida Hazik will say another 9 months Mapan Taragi Manung Sida Manipurgi General Assembly election Lakadore Aduna Manipurgi General Assembly election Lakon Hazik Lakadori Lambi Karam Lambino Manipurgi future left Adum Tanka Unkane Aduna Manipurgi Chahi Ahum Helata the Manipurgi leadership the Prazamiam pain the Buva from Lay Aduna pain the Karamba area of Manipur Prazakari the book the pain of I say Manipurgi Tundu later about Chahi Ahumgi crisis Kanglup Singi over Tongan Kanglup Sim Hazi expand or Kanglup Ahumgi Marakta Hazik Manipur Acho Irang Liva Hadi Hiram Sing Manipur Kari Manungi Manipur Pali Lingak as well as Center of Manipur Irang Vision Mungam Drivino Hiva Wang Sine Yam Chow Hazik Manipur Lady say Amarum the Hazik 2027 election Lapumatam the Hana power Leva Hana leadership in Leva Adumba Haziki party the Levak Miam Prazana Hazik voting Masigi perception of Kaglapum the Karam Mayu and the Karamba from the what Pirakadagi have Wangsini Aduna Manipurgi Prazada Hojek Akogi Karamba chains Lakadagi Havigi Adugi Wakalamukak Prazasing the Yamna Kucharang Mutamni Adu Hazik vote ki election game Matam Naksala Pumatam the Prazasing Tairaga Laiba Hani Irang Kautopugi, Chow Mami Tabu, Wafums Lay, Adu Lakadaba 2027 election Sida, Hanagi ruling party, BJP, Adabog lit Torga, Manipurgi, Hazik Lay, Tundu Laitadaba, Madi Tongan promised to Kiva Mayamse, Matangi Olakpada, Masi Santi Puranba, Mareko Manipurgi, Achoba accountability of Masi Paliba ruling government and Natragana, opposition labor, Natraga, Tongan political party, Mayam Hazik Lay, election, Koi Prazamiamgi, disappointment, Hyper. Masina success another political way Kokta Changjala Matunda, Hariba Tonganba, Haziki party Mayam Hariba Mayamsina, Manipur, the Langak Semangam, Duribra, Natragana, Adumak Hanagi film, the Legadoribra, Manipurgi, Hazuk Prazagi, Mindset Kari film, the Lake, having a single from say, Hazik election man, Naxala Mutam, the Koi Prazamiam, the Yam Chawang, Akoye, Hangu Wang, Mukaksu, Hazik say, Aduna assembly election, Batum Kara Lapatargas or Hazik. Election gi oiba political gi oiba hazik se debate political gi hazik se tongan ba koi lambi da changjalak ba hazik laiba election gi preparation tawgi achoba mamiyam khak gi tongan constituency humfu ji tarabani aduna constituency humfu gi battle sina handaki live up to 2027 gi Manipur gi anobo khongchata Manipur the change porpong ngong doribra Manipur ngasi ori fibam se 2027 gi matung gi Manipur gi anobo total development lakpong ngong doribra haibana chingba wahang. So we have Manung topic Manipur 2027 vote for change or vote for power. So I welcome the Dr. Dhanabir Laishram, social scientist. Dhanabir, a very good evening. Welcome to HUTNA. And joining us too the L. Saratchandra, political analyst. And joining with us very shortly Dr. Yumnam Premananda, head of law department, Manipur University. So I welcome all the guests on HUTNA. Manipur 2027 vote for change or vote for power. A topic Mari Lena, political analyst, Viriba, Oza Saratchandra, the Modum Laksarge. I don't know, Oza after years of crisis, Hazik Manipuda, Achoba, Kwigi Laibaki in a quite each of Mela, Kumahigum, election Jida, Queen Mamita, or from Lay. I don't know, after years of crisis, the Hazik or film Jida, Kwigi voters in Adumok Hanagi, Ladiba, Koi political power party, but those in power side that had among the label leaders, Miamokta, both people Adugi Mami Ubra, Natragana, demand for totally complete political change, Adugi, Wafam Ubra, Mamang the MP election, the Wotam the day, Hanamang
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤ BJPꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯒꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯀꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ BJPꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯐꯪꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯎꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯐꯣꯔ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯍꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯁꯤ ꯐꯩꯅ ꯃꯥꯏ ꯂꯝꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯆꯪ ꯍꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯄꯋꯥꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤ ꯄꯋꯥꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯦꯅꯤ ꯍꯥꯎ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯂꯁꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯨ ꯑꯇꯩꯗ ꯌꯥꯎꯔꯨꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯝꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯟꯊꯤꯔꯝꯃꯕꯁꯨ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯗꯣꯛꯑꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯍꯦꯟ ꯁꯨꯗꯣꯛꯑꯦꯔꯒ ꯑꯍꯟꯕꯗꯧꯅ ꯃꯥꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯔ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯨꯕ ꯈꯣꯠꯂꯨꯕ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯎꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟꯗ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯑꯕ ꯏꯁꯇꯤ ꯇꯛꯊꯣꯛꯑꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯁꯥꯉꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯣꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯣꯜ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯐꯠꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯃꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯨꯅꯦꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯁꯤꯜꯂꯦ ꯀꯥꯏꯗꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯗꯨꯔꯥ ꯀꯣ ꯆꯦꯟꯖꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯤꯅꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯠꯊꯔꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯡ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗ ꯅꯥꯏꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯜꯂꯕꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯚꯣꯠ ꯐꯣꯔ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯄꯋꯥꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖ ꯇꯧꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯚꯣꯠ ꯐꯣꯔ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯄꯋꯥꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯄꯋꯥꯔ ꯅꯠꯇꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯂꯥ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯂꯤꯇꯣꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯅꯤꯡꯖꯕ ꯈꯨꯔꯝꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯚꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯄꯋꯥꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅꯕꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ 10ꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯀꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯦꯞꯄꯁꯨ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯚꯣꯠ ꯐꯪꯉꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ 50,000 ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 15ꯅ ꯍꯦꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ 10,000 ꯈꯛ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯇꯩꯅ ꯑꯔꯦꯝꯕ 10,000 ꯂꯩꯍꯧꯔꯒ ꯃꯗꯩꯗ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯦꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯚꯣꯠꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯁꯥꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯖ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯃꯛꯄ ꯑꯩꯅ ꯃꯐꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯐꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯟꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯐꯔꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯥꯔꯄꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯀꯣ ꯑꯥꯔꯄꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯣꯠꯆꯥꯕꯤ ꯑꯆꯧꯕꯗ ꯅꯞꯄꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯥꯗꯣ ꯑꯥꯔꯄꯤꯟꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟꯗꯨ ꯃꯥꯡꯅ ꯌꯣꯠꯆꯥꯕꯤ ꯑꯣꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯨꯝꯕꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯕꯗ BJP ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯜꯂꯦꯅ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯄꯋꯥꯔ ꯌꯥꯎꯖꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯔ ꯂꯨꯔꯦ BJPꯒ ꯄꯨꯟꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯁꯛꯁꯨ ꯐꯖꯔꯦ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯃꯤꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯠꯂꯝꯗꯕꯁꯨ ꯐꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯔꯣꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯅꯤꯗꯪ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯈꯔ ꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯁꯦꯟ ꯇꯤꯡꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ
ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯁꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯦꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯍꯩꯖꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛꯇ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯟꯗꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯚꯔꯁꯤꯡ ꯊꯥꯔꯛꯇꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯡꯅ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯆꯥꯕ ꯌꯦꯡꯕꯗꯧꯅ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯆꯩꯇꯨꯞ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯥꯡ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯨꯝꯕꯥꯏ ꯍꯨꯝꯃꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯃꯗ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯃꯒꯣꯏ ꯐꯥꯎꯅ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯅ ꯇꯧꯅ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ EVMꯗ ꯀꯩꯔꯥꯛ ꯊꯥꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯅꯝꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯡꯍꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯅꯝꯍꯟꯕꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧ ꯉꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯟꯇ꯭ꯔ ꯁꯣꯟꯕꯗꯧꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯇꯤꯟ ꯇꯧꯅ ꯈꯌꯣꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯧꯅ ꯐꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯗꯅ ꯐꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯃꯛꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯇꯥꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯤꯟꯅꯦꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯆꯠꯆꯗꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯦꯞꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯔꯥꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯗꯩꯗ ꯏꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯁꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯪꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯩ ꯇꯤꯀꯦꯠꯀꯤ ꯁꯦꯟ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯤꯡꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯟꯐꯥꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯥꯐꯥꯎꯁꯦ ꯍꯪꯅꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯂꯧꯕꯩꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯗꯩ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯈꯔ ꯆꯪꯒꯅꯤꯅ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 13-14 ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯀꯔꯣꯔ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯣꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯦꯞꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯈꯔ ꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯅ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯊꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯖꯔꯃꯒꯤ ꯃꯍꯥꯕꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯅꯤꯅꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯀꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯝ ꯀꯟꯁꯤꯟꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯇꯧꯔꯤꯅ ꯀꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯅ ꯗꯤꯁꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯏꯆꯨꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯤ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯣꯅꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯦꯞꯅꯤꯡꯉꯟꯗꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯣꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯗꯣ ꯌꯥꯎꯔꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯃꯁꯇꯦ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯇꯣ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯎꯖꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯔꯥꯡꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯨꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯧꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯧꯔꯤꯅ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯦꯞꯄꯨꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯔꯕꯅꯤ나 ꯃꯔꯤꯈꯛꯇ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯎꯏꯌꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯔ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯟꯖꯒꯦ ꯅꯍꯥꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯈꯪꯅꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯒꯁꯨ ꯈꯪꯉꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅꯒ ꯌꯥꯎ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯃꯃꯤꯁꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯐꯣꯝꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯦꯅ ꯅꯍꯥꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯟ 14,
2026 ꯗꯩꯗ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯣꯝꯗꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯁꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯦꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯍꯥꯟꯅ ꯀꯣꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯔꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯊꯪ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NPP ꯑꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ NPP ꯇꯦꯔꯥ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ PDA ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯃ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯃꯗꯨꯃꯁꯨ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯎꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯐ꯭ꯔꯟ DPF ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕꯒꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ इलेक्शन थेंगदौरी तौददी मोइन अमा हाय हाना MLA ओइरमबा अदे हाना मंत्री ओइरमबा कांगुदी यावबो यारोय मोइ प्लेटफॉर्म लेते न हाय को अदर बोइदी मोइ क्राइटेरिया खर लई मदुगी मनुंग चंद्रगदी कैंडिडेट ओबे यारोय दोइनी को अदुना मोइगी सिदा मदुमा लई मतमदा हाइदिबो सिदेदा कोइगी करी हायनी मोइसे खरा मयाम इन्फ्लुएंशियल ओइबा कैदोबा वाकासु खर तौबो उइ अदु कना कना कैंडिडेट पुथोर कदुली से होजे चपसान खंग ngамдри अदगी अमना मुक United Regional People's Front URPF हारिसे मसिना कोई खुराई रोमदा तौबली कोई मणिपुर सखंगनरबा कोई डिस्कशन सिंबा म तौबा कोई मियाम की मरक्ता वा ngang हिबा कैदोबा अदगी मीना सखंगनरबा यामना अदुमा मियोय कयासु याव हिबा उइ मोइदी पार्टी दि यावबोय वादी नते अदुमा मिफम दि यावरा तवि मसिदसु मसिसु कमाय तौगिदा political party amagi magi laknalabagi adugumba phibam ama adu chaptana clearly maduma political party oina akoi seme ana lautopra haibududi madudi khaitang thayai na leibugum tawi adubo magi intention magi feelings tudi adugumba ma thoraka dobagi phibam mali mada LC Somorendro akoi laireng lekai da leiba akoi ibuma lei ko man ayam silaga tawgi ate su yawi aligi masidagi amu amana national akoi kanos deida करी करी कोई करी नेशनल पीपल्स कनवाना NRP हौजी की सिचुम मानी को सिमिलर है अदेदी कोई सु लोइनरिबा असंग का सारी दि पॉलिटिकल पार्टी दि नते मागी दुना कोई नेटिव पीपल्स कमिटी मणिपुर सिदी पॉलिटिकल पार्टी मिना पॉलिटिकल पार्टी है ना मोदा हंगपनी को अदुना आइना अदु हंगपदुगे नुवाइता देना फाइगेन हाइबनी political party when a man as you declare to ude some Miami Tabak to what you lady crisis days that Madui don't change on the Carahona near Masana election lepak call up to the atopa anyway vehicle Masagi and how lepi how do you know Chigi platform China Mammy the lepakani political party when a man allowed to open not adugi film duma aina sembok sabi wan ko kana gomne hang eba ko sumira aduna apoi khangjam su Dhanabir People's Committee Manipur sidi apoi Manipur ki tongan tongan sansan me apule se madu organization am khagni adugi da mukta ina haja bani aduna siguma mayam se mayida adu ngasi mak akoi ibema akoi TS Brinda se aidi magani nom phawari su sajadri mabu popa mapa bhagirosi ai inausing university kaida tinartani am nusiba kanoni magi mayum paliba magi ibusi family su adum khangna chabani adu ma de ngasi bawda nong babu ai wani saba udri adubu magi nahamuk su vote lepi ko yasul kendra da vote lepani na magi hanai party do adu nataba ma hong kado mali mana ngasi haigi besina magi do especially to ngasi mak to gi beini mana ngasi haigi bese atopa kaligumba ama party ama da yaubugi film di holi wangti leitri magi guardianship magi school kendagi ahlaman singna haibam party da lepani aduga mahakida school people's council lebama semgani maduna school kendagi ward mari lediba aduga but kunthani pan ledi se masigi ledi bechdi mute khalla kanda madugi council ma semaga maduna magi thabeng khang hit tawgani hayaba ko aduna aina khanjamatam da mana haibasi हौजिक मतमदा रीजनल पार्टी अमगी दरकार लेबा मदुदा मागी खितंग थाजबा याबा अमदि माना फोंदुई अदु अमरोमदा माना मु अहानबदा कांग्रेस अमसुंग बीजेपी से मसिना सासोन जे कुइना तावरकपदा मसिना सोयनगिबा मयाम से मदु सुमा दु हाय अदु अकोमदा माना अजुम तो हाजके हुसैन अमदा अकोमदा माना हाय रीजनल पार्टी से फै अदु मसिना कयम ताबा ngambadaगे रीजनल पार्टी की मागी हौजिक लेबा पियुम से मफम चेतबोना लेबा से मसिना माना खितंग फोंदुई अदु बोइदि एना खन मतमदा National Party habidudi India
ladies the Manipur NPP ma lere adagi Congress ma lere adagi BJP ma lere adagi Aam Aadmi su khar mami sami lai ko am tawi adu de hoji BJP Congress ani jumma BJP di mana kano we man dia du marakta si mamangda sum social media da brinda se Congress da yauna bagi ga na mami ma hajo adu hoji se magi regional party du da mana apa ma labor lai tabra khang da Congress da leiba lakada ga bi su ko dum thayna lai ko dna mase magi marani mana sab sara phi am lobang ngam dadna karam banwana to ko dai ko samam na dna na magi kari wai de khang de magi am seriousness mana yam magi society gi mana capacity mana ngam de ko no khara to jogena masi moksi publicly mana phongdok pose simadi appreciation ngai oi na hije so any kind of khoi political party ama oijano Manipur da hajik maru oiribase khoi gi credible alternative government ama khak Manipur da leibaduni aduna hajik Manipur gi praja mayamna hajik paliba BJP gi leingak BJP gi makhoi gi tawriba makhoi gi activity mayam khakta leibak mayam praja gi pen da badi amna ka henba khoi gi level da lei hajik se tawdabu hajik BJP gi mai kai gi Manipur gi hajik leiriba khoi gi tungdu leita da Manipur gi tonga tongan ba problem mayam khak solve tawna ba honari habi wafam lei even lansi khoi atien matam da lotion da gi da tongan ba khoi gi peace talk tawgi wafam lei Manipur gi chief minister na Kanglup 9 wari sana ba wafam lei Ladiba lunch ke sokna riba community ma ki banglo da laga wari sana re habi ki wafam na chingo phongdok pale tawar bojik Manipur gi anobal khoi gi government ma 2027 de ki form ko matamda Manipur da peace amadi accountability kana da khoi da pi ga da ge habi wafam sini masi purak ngam go dawri bra Manipur gi hojik lai film sida ngasi phawa accountability gi wafam laite santi hanjalak koi wafam laite Manipur gi hojik lai ba khoi gi lai ba Kanglup community में आम खकी कोई reunion ओइबगी वफम लेइत्रे जु भावा अदना ओजा धनबीर मरोइना हजुकी लेरिबा कोई current government थाबेदारे current government BJP लेंगाकनि हजुक लेरिबसे अदन 2027 ददि कोई election सोइदना तौदुरी मार्च द तौदबा दारु अप्रैल द भाउदि दम तौगनि न थाजे हजुक भाउगी लेरिबा फिफम सिरा अदना प्रजा में हमने BJP गवर्नमेंट दा खरम कई थाजदन लेरिबा प्रजा में हमने BJP द साउरिबा हारिबा में हमसे 2027 की इलेक्शन की ममांग दा बसी रियलिस्टिकली कोई प्रजा में हम कन्विंस तौबा ngमद्र प्रजा में हम जी की पेन में हम जी हजिक पालिबा लेंग आक्सना पीबा ngमद्र हाइबगी वहांग सिदगा मरि लेना वदा करी करी मोट पीबे प्रेम आई से सुमना खोगी ग्राउंड रियलिटी दो हाइदी असेंबा फिबम मियामना खल्लिबा तौरीबदु येंगा ये सुम थमजगे बको आइगे इसागे मोड नतबदा तसेंगना दी मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट दा यामना दुसिंग मगुंबा थोलपगी यामना मतंग साबा राइट टाइम ने हाबिदि केनो दा मालेम की वनसु अखोगी मणिपुर की इतिहास तसु मियाम की स्माइना वाना याम थी ता मतमदा दुसिंग मजाम थोकले अदा हंदकती दुसिंग म थोलपजी खोई उदे को अदुगा तसेंगना सिगु मतमदा थोलपा मतिक चाबा खोगी असेंबो लुचिंग बुदुने याम सांगनागा लुचिंग लोइगेसे इराबोरगा तौहिदो अदुगा लुरिजे होजिके हंगबिरिबुदा येंबा यारिसिना मु अखोगी सिदा अखोगी इलेक्शन जी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स सिदा इशू दा बेस तौब्रा नत्रगना कॉन्स्टिट्यूशन की ओइना केंद्र की ओइना को constituency oina based obra ama yengum changeba se Manipur gi se minister ama yam phatreba masi Manipur gi oina yam phatreba ado moi kendra na phai hai ne ba boti ma kendra to karak tu ne kari gi no da kendra gi electoral politics yam bhajan taweba lambi semi adagi di mai kendra gi mi gi awana mateng pangi adagi problem solve tawi moi kendra gi bot ni kwai je aduna now the question is hojiki khoina ngangnari basina general oiba Manipur gi issue dugneba aduga vote karakada mi sina kendra de karak toineba aduga oirami ba majina Manipur gi mantri neba aduga horen vote to di magi Manipur gi MP gi de am jai se MP gi de si am jai ba ko MP gi de yai de keno da MP gi de kendra ma khak nate dana kendra ma yamna punjalaga thadarak panina hojike dumaina issue the base toraga mi ji vote thadarak yaiba ado kendra gi di kendra gi politics se khoida hoji poba Manipur gi issue ga kendra gi oiba electoral politics ka ani je chaye sanari ba aduna candidate sing je khoina hojik se
Manipur go na di masi patre haba aduga kendra dugi go na di phaye na vote thagalaga di Manipur go na vote karakpa mo oidoi ba al mantri oiraga na Manipur go oidoi ba sine ba khoi hanade chathari ba pose aduna sida yamna yengba yarji tashengbadi akhoi gi se akhoi gi se single member constituency na ko kendra ma da mi ama khanba gi dosa ne ba se multi member constituency na punamangna khanba chief minister ji Manipur pumbai khanba oire khalone moji na multi member constituency ko ba sigi je oiraga di Manipur gi chief minister je musi Manipur pumbai na ju yem gane ba aduga issue da base tawdraga di Manipur gi chief minister vote sukaro ba ada khoi gi di single member constituency na kendra dagi mi mangatro lepaga amamam sumkaraga moi miyam duna pulaga parliamentary democracy ga hauna sanina miyam dagi leader du khallaga mana chief minister oiba mantri oiba khotba miyam lakhiba potnina hauji khoina khanariba potse kitang yam kanna heta khoi ahongba meta lakpu ubagi miyeng du haiba ngamdeba ko adagi amana power sidi soidana politics hade power ni politics po hade power ni vote pu lepadi power pai ge hai ni aduga political party ko hade kamai toroga power pai de ge habijini sida asagi pai ge doi power duna akhoi ni engdoi sina Manipur gi yamna yaifaba change ama porna ba power du pai ra natragana pai ge doi ba power duna magi interest ta ma after all my kendra da yam phajana tawbadu orsi MLA du ordi phare ko aduga minister oiraga di Manipur mai tawdone ba adu tawdaba adu di adai du yoksala de khoina sida chayena ba ma adum akhoida leirise masina maramoidana aina khanjabada hojise mayamna panari je anuba political party mayama sai khoigi guruna tapige bedo mami bi oiro adegi PD People's Democratic Alliance oiro adegi DPF oiro ko adegi United Regional People's Front वगैरह लोइना बक्सी अइना खंजबदा मसी मयाम जिंगसी थोलैसिना मसाइगे हंदकी मतांगसिदा अनौबा यावोलमा लापा ngमगदी मणिपुर से कनमंगा मनी जो खले मियामना जो मणिपुर कनिंग मनीना अनौबा यावोल का लोइना अनौबा पॉलिटिकल पार्टी जिंगसी रीजनल ओरिएंटेड वजे पामकनी गाय खनबदा राइट टाइम नि अना थोलपो ओइदुनेबा अदुगा बोसी लोइना फंगद्रा फंगोइद्रा कागद्रा कारोइद्रा अदुदनेबा साइना माय केंद्र की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स याम अरुई हाइजे माना केंद्र दुगी ओइना हानगी लेपिबदुना नत्र केंद्र ओइदुना केंद्र दुगी पेनबा मतौर मदि प्रॉब्लम लागतोइनेबा अदुना सिगी मतांगसिदा मणिपुर की ख्वाइलु इज कैंडिडेट लोइ थोलपो याइबा प्रेम आइजु नंगजु अमजु कैंडिडेट लोइ थोलपो याइबा कैंडिडेट टू वोट काननबा वोट पिरकदोइबा प्रजा जिंगदुगी मागी इलेक्टोरल politics aduga yamaroina electoral magi voting behavior je analysis to bom ju changeba sigi voting behavior jeng bada Manipur ge context adi hojibauda khoina sum ujabada di ko political consciousness se yam nemeba political consciousness am nemi habdi ke noida akhoida candidate to da khara mana Manipur pumbagi voters inju Manipur pumbagi ke su yengdeba ma kendra ge lo yengeba ana after all khoi kendra da du wate da to do to aduna maje adum lepsaba ya du to bi ai hena party oriented oidaba BJP natraga national party amana hojilari ba Manipur context da center state relationship ta federal structure ji erosion oreba mache kaithar eiba aduga state amagi magi interest si phajana work to bangam da bajidi change ama darkar oire gaina स्वाइना कमन नोइबा इशू द मणिपुर की ओइना लेबा पोसिदा साइगी केंद्र की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नि से याम साथीना सयेतनबा म लेबा प्रेम को अदुना मरम ओइदना साइगी मंगलान मयाम अमा मंगिबा पार्टी में आमा स्वाइन थोलेबा मयाम जु थोंमन ग्रे पार्टी जु यामन ग्रे अमा कतंग तौरगा अदुदा पुंजलागा असिंगबदी तसेना तोबी निंगदी प्रजा जिंजे ग्रासरूट लेवल दा फजन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पीबगी मतम खरदी लोगदौनेबा मतम खर लौरगा
मियाम जिंगजी याम फतब ओरमोय कॉन्शियसनेस लेतबा हाइबनी कॉन्शियसनेस लेतबदुदी कॉन्शियसनेस लेहनबा ताना तिंगदना मीटिंग तौदना खोतना खरा वोट की ngak nattabada miyam ki thabak su yawi dana matam khara leiraga isam sambadi matam ma torambaje guru matam ma da rajniti wala haidrane rajniti wala haidi mana vote lemningadi party ma da yauraga yam kuina phi ga je ju chawa khara setraga cycle am tonga khawam yalaga experience tan bagi walk tawdana khotana yam chalamidana guru khale ba tha rajniti da that means magi sidaju politics is training ama yang pajan tawriba adumaya tawraga vote ka lebak pasidi yamna phayedi keno da election sida akoina candidate prem yamna line lobu ya diko candidate sida magi magun miyam ni yana ba magun khar leiriba madudi kari keno da number 1 da mas yam honesty ogadabne ba pukshe am semba mi ogadabani adu ani subada am chamgadabani he should be very simple ko samdradi mi je changak pangamde मियाम जिंजी मुखाई मुखाई दना लेरगा मियाम को वारी सानद्रगा सही मंगा से आई थोकम तौनी हाबदुना अमा ओइग्रेदना अदगिदि मथंगदा ख्वाइदगी मरु ओइबसि कैरेक्टर आइगी लमचा छाजत अदगी पैसा खुताल लागतान अमा अमा सिजु कैरेक्टर सिजु याम मरु ओइ अदुइ मतुंगदा यामद्रबदा मा लेफाक तु की हिस्ट्री एंड इश्यूज ए मसि फजन खंगदौने सि याम फजन खंगदबनि को अदुगा मथंगदना माजी लोगा कॉन्स्टिट्यूशन का सिसु खरदी खंगदमने बेसिक ओइब खरदी अदुगा अमना मुमाजे एडमिनिस्ट्रेशन जु खर खंगदौने ऑर्गेनाइजेशन अमगी स्ट्रक्चर दा करी करी दरकार होय एडमिनिस्ट्रेशन अमदा मैनेजमेंट जे कमाइन तवी तमंगम दे एमएलए वर्जु एक डिपार्टमेंट याम संग दोइनी मंत्री वर्जु डिपार्टमेंट याम पाइ दोइनी अद एडमिनिस्ट्रेशन का इजु याम मरु ओइब पोट खंगद्रगदी हयेंग ऑफिसर दुना आईएएस ऑफिसर दुना यस सर हरगा माना सिननि मोनो सुम सिनरगा अमदर सुम होइजगिबा माना सुम लेहोबजिजु थोखिदब नतेबा अदुगा अरोइबदा एजुकेशन जे मसिदी मागी नंगी लिटरेसी की क्वालिफिकेशन अदुगा दागी क्वेश्चन नते ही शुड बी एजुकेटेड अदि लाइसुदी am खंगदौने लाइक हाइबा आ पीएचडी एमए बीए नत्रजु क्लास लेरदी अदुगा लाइसु याम खंगदी एजुकेटेड ओरेदी मागी मियाम की दमक थबक तौनिंबगी टेंडेंसी दु लेरबा मनि पाकु नुसिरबा मनि पाकी इशू मियाम जिबु उरगदी मंगोंदा वारी साबिगदबा पौताक पिबिगदबा तानबद कानगदबा मी बारी दे लेखरे कनो अदु मियाम दुगा वारी सानरगा पॉलिसी सेमकपदुदि माना सेमदोइनिदना अदुगा मोइना पीरिबा फजबा मियाम दु माना पॉलिसी ओना सेमगा पॉलिसी दु इम्प्लीमेंट तरोपदा एजुकेटिव मियामना मिट लाउदना माना येंगगदी अदुगिदि मा शक्ति लेदना अदुना अदुम ngamba potne प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इमेनतेब को अदुना सिदी एजुकेटेड ओइबा मा चंगबा सिगी मगुन मयाम जे मसी कनागुम्बना भोट लेपी गे हरदी माना सुने मिगोंदा हाइदोक्तना मसाना ज्ञान ताजरगने मा एक्विट तौगदौने सिगी मयाम जी चेनबजु होनगदबनी अदुगा माना मियाम की थबक तौबिनिंगदी सुमाइना याम नानजु लाकपा तंबिगदबनी अदुगी मियाम की थबक तौनिंगबदा माना नाना लाकपा ngambagi monda principle ama larido adune ba hayeng tungda yam corrupted oiro idoriba adagi di yamna main of principle gaina khogi lakadoriba trend se ado manipuri context adi hoji phawbada di laiba sida akoina mana political science ki ujaju guruju political science ningo ako political science ki chhatra moina akoina sigi hiram jida yam sangna angang lai taktana khotana padna tawjarakpanina हजिक मणिपुर कॉन्टेक्स्ट सिदा तौब कानदी तसेंग हायदिने भोट लेप खोप पार्टी सेम सेमदब साइ मतंग सिदा का हेना वांगंगदेब करिनोदा ख्वाइदगी मरु ओइब मणिपुर मियाम से हजि फावबदा खोइना ngasi फावबदा मयोलना फमहों खुदिंगी चलगा मीटिंग पीरिबसी हौरतंगाइना सी सही कुनगुथ्रा सिदा करम पॉलिटिकल पार्टी ने तौरगे सबाइना सही कुनगुथाई ममांगदा से सही मंगा तौदजु कंटिन्यूअसली तोरमोबा आदे पॉलिटिकल कल्चर है नमजु लैरिदना मियाम दुना ज्ञान तादना पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लेरकांदा मियाम जिना मागी पॉलिटिकल अखोई सोशल कल्चर लेबे सुमाइना पॉलिटिकल कल्चर जु लेबा वोट कमाई तौनी लेंगापंगा मियाम कबरी मरी लेनी गायना चावना लेग्रपोनेबा
अदुगी political culture दु political socialization तो उबाइना politics यावी रूम यामी ना socialize तो रखा दोने बा अदो सु उद्रे बा अदुना अखोइना पामी बे प्रजादु नत्रिंग ऐदा अइना पाम्बा मणिपुर मा पोरकनबगी वाखन खल्लगा कुमधरगदी याम थुमनबा अदगदी तो ओइनी ओइरोय खंगदिबी हेक्तम याम थाजबा अदुगा सोइदनमकी भोट सी थेंगनबगी पोता मशरूमिंग चिंगुम दोनगा पार्टी के पक्थोक थोलकपजे मसी यामना खंदनिंगाय होय अदुगा मणिपुर नुसिरबा मणिपुर मियामजी attentive public ओहेनिंगबा democratic system जिगी democratic institution जिदा democratic politics तौगेना खलबा अदु ओरगदी थबक याम वाटलीबा आई भोट लेपगे ना पार्टी में सेमगा भोट त खोमबा अदुनदी आई ओइबे यारोयना दमाय थमजके अदुम जुलै रे दुगा जिक मणिपुर की असेंबली खोगी हुमफु लाइबिजिदा वेल एक्सपीरियंस अदुगा यामना हिथोय सिंथोरे बंग आतने जिक लाइबि म्यामजे सो नाउ हदकी लाइब 2027 की टाइम जाम क्रिटिकल होइबा यामना सेंसिटिव होइबा इश्यूज म्याम खकसु लाइरि हजिकसे अदुना हजिक न्यू फेस इंपोर्टेंट होइबेगी अदुगी एरिया म जुलै रे अदुना हजिक लाखदुबा 2027 की स्वागी मतंग जिदा अखोय न्यू फेस मथौ ताबरो नत्रगा एक्सपीरियंस फेस अदमुक अदु मथौ ताबरो हजिक लाइबा मणिपुर की सिचुएशन अखोय सिगी कॉन्टेक्स्ट सिदि प्रेम अखोयन उगदबसे नेशनल पार्टी द मागी पार्टी द लेरे हाइबदी नेशनल पार्टी अमना याम हेना सेंट्रलाइज तोबा डिसेंट्रलाइज तोदबा मरमदी डेमोक्रेसी की ख्वाइदगी मरु होबदी मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन हैबनेबा का हेना शक्ति जी पिथोखिबनेबा अदुगा सेंटर दगी पावर जे लोय लॉक्सिनबा पाइसिनबा लो हनरा सेंट्रलाइज तोबजिदी असेंगदी डेमोक्रेसी नत्तेबा मरमदा अदुदा अदुगी पार्टी दुना मागी मिहुन म्याम जिंगसिदा मागी डिसेंट्रलाइज तौदबदा सेंट्रलाइज तौरगा लैबा ओइरगदी सोमदा फनायाम ना हैबजिंगदो अगेंस्ट द पार्टी कैमुक तौबंगमदन फरक तारा लैबजी अखोइन हुजि उरिसे अदुदेबा अदुदी नेशनल पार्टी देसु नत्रगा रीजनल पार्टी न तोंगान अमा लैग्रे डिसेंट्रलाइज तौबंगमबा डिसेंट्रलाइजेशन लैबा फेडरल स्ट्रक्चर्स दे हेना इंटरेस्ट लैबा अदुगा सपोर्ट तौबा लैब्रा गाइबाइसु येंबु याइको अदुगा हौजिकी लैरिबासिदा अखोइना सिगी पार्टी की प्रिंसिपल ने पार्टी की डिसिप्लिन ने अदुनी अदाने ने यामने स्ट्रिक्टली से खुदमोइना बीजेपी की माय वन नेशन थियरी दुदा वन नेशन वन वोट वन लैंग्वेज वन रिलीजन वन कल्चर अदगी इवन परीक्षा बाबा अमतक ओइना तौरिसि नेशन दुनी स्टेट दुगी नतेबा नत्रा सिदा नेशन सिदा सुमाइना सेंट्रलाइज तौरपगी अकन कैंपेन अमा लाख मतमसिदा असोनबा साइगे लेंगापजिंगदो असोनबा इन द सेंस दैट अनी खक मिहु चटपा मणिपुर कॉन्टेक्स्ट से याम सोनबा मनेबा ओके केरो दरकार लेतेबा यूपी की हुंद्रा हेन लाखदो अदुना मुगलागदी कन्नेबा असिगुम मतांगसददी अखोइगी पार्टी दुगी केनो दु खितंग मियाम जिना कॉन्शियसनेस अमा लेबे चंगेबा एक्चुअली अदुना धनबीर थैंक यू सो मच मरु मणिपुर मणिपुर की फ्यूचर डिफाइन तब लीडर अमखक पार्टी अमखक इंपोर्टेंट होरे हजिक मणिपुर की हजिक लास्ट सही अहुम हेंजलकबा सुम लान तोान तोान कांगलुपसिंग मरक्ता हजिक संदोरइब लाइना मयाम अमखक हजिक ओइरिबा फिल्म मणिपुर सरकार कंट्रोल तब गमक्तबा अदुना मणिपुर अखोई मणिपुर की फ्यूचर जे टोटल याम फजना मसी कॉन्क्रीट डिफाइन तब गम अदुम मियोइसिंग मथौ तारकपगी मतमदुनि लैसे अदुना 2027 की मसी चम जंबा अखोई इलेक्शन अमखक ओइरोइदोरी मसी अचौबा बैटल अमखकनी मसी नॉट ओनली अखोई कॉन्स्टिट्यूएंसी हुंबु गतंग की वादा फॉर्म नतर मसी अखोई मणिपुर की अकाउंटेबिलिटी मणिपुर की फ्यूचर मणिपुर की ओइबा अखोई तोंगान तोंगान हिरम क्या खकी रिस्पांसिबल लवदबा अदुमबा अखोई तांका अमखकनी अदुना अहान राउंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मनु वडना ngasi gi manu wada अखोई ओजा प्रेमानंद सी तंगाई फदबा अनसर्टेन ओइबा अखोई कंडीशन खरदा याव गमद्रे एनीवे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मनु वडना अटेन ब्रेक अमा लौमिनसी Shuti nataba numitshingda specialist amagi manakta chatpa matam sangdabara. Haujikti Babina Hospital na tabak tauba lalolitik tauba madi tabak sinba miyoy singidamak special weekend Sunday OPD clinic hangdok sari. No majing khudingi adongi khudong chagadaba matam yengbiraga ayuki pung mapaldagi nungtilgi pung mari faubagi manungda medicine ENT cardiology urology gastroenterology PMR surgery chest medicine amadi pediatrics ki experience leiraba specialist sing tanabiyu. Subsidized tauba specialist consultation fee khangatlaba ahanba investigation
application amadi procedure da chada taragi discount, priority registration, fast track appointment amadi mapam amatta da tongan ba analayengi kudong jaba singi kanaba lobiyu. Adom gi achin matamda ayet papidana adom gi hakchang fana thambiyu. Babina Hospital gi special weekend Sunday OPD clinic ta lingsin bidao. Appointment log na bagidamag amadi ayen buwapam singi damag 69093 9066 ta call tawirao. Mating leiba layeng fanghanjariba Babina Hospital hanadagi hena khudong chaba pizari. Jenny Kurai, Megi Tarik Kunshadagina, Jun Gitari Kunipan Pavada, BLO Yumtong Kutingi Lakanum. Makoina Pidanba, enumeration form mention Bidaga, BLO da Sinabiu. Enumeration form submit the Vidrabadi, voter lista, Ming Yarok Lord. Akupa Marol Gidama, BLO da Hangbiu, Natraga 1950 da Paul Tabiu. I am in RU. Welcome back. Break matung da taram no chari. So mamangi ahan round da khoi Oza Premanda si yawba khoi khudong cha gi da bani adu second round gi nangno chen bere. Thank you so much for joining Manung na Oza Premanda. So Oza Premanda once again ngasi ki topic se Manipur 2027 vote for change or vote for power. I like to Oza Premanda da han ba ni shu round gi han ba se. Aduna Oza Premanda hajik se khoi gi BJP government BJP gi lengak loi sing da Manipur praja me ang khang na pien da gi achu wa phom khak ti lai ri hajik se. Aduna 2027 ji election gi changes sam khak la khani ha gi praja me am gi tongan be assumption ne lai ri se. Aduna 2027 gi election ji da praja me am gi pien da ba BJP da pien gi da ba amade khoi gi BJP da tawda ba thapok sing am khak khoi Manipur da president rule election gi ba aduga tawba nang hauda yam sang na khoi gi sei ahum Manipur se unrest la iba hai ba maram yam jina ngasai gi khoi opposition na traga to political party jina praja mayam gi dissatisfaction mayam ji masi convert to form dung da masi politically masi khoi gi election gi success lom da lak gi oithok pa ya gi any room na traga any kari idea tha kari wafum tham ba ya ai gi observation di hauji poki di thoidokna development laite ko development laite di khoi na ngang si di ran si gi dol gi moi wafam na te khoi ngang si straight ni neutral view ne khoi pijari si di hauji pu na di no achievement BJP ko in achievement si laite bo si di sum tawri bai du ne bo tawri bai du ne di mamang da khoi honorable be na pai re be na pai matung da president rule matem le re adagi di khoi gi wai kem cha lai khoi party ni Yumnam ni ma Yumnam ni adu lam tung thodong na there's no changes ki lai teo cabinet pu chok ngam di okay luisi even council minister book expansion ngam di ne council minister expansion hai di constitution da article 164 yaws 164 gi clause 1 da kaino ha kan ja chief minister shall be appointed by governor and other ministers shall be appointed by governor on the advice of chief minister and minister hold office during the pleasure of governor hygiene adu report ne ha the council minister expansion si kanada laidun ha kanda si sole prerogative power of the chief minister ne council minister sok to pai che manga kha laidena khu ji council minister sa minimum the try to laidun ne ba khu si madu sok to pa si chief minister prerogative power ne by virtue of Article 164 clause 1 of the Constitution of India. Si yelu ya poti Constitution the period le bani. Madugi Article 164 1 si Supreme Court ki Judge Tarena Rameswar Prasad versus Union India in 2007 da 2016 da Supreme Court arthar le bani. Adun takpadi Council Minister expansion is by virtue of Article 164 clause number 1 of the Constitution si leizarabane haibani da adu bogo sok to bang khamne bane khoi chi kumhai gi sarkar ni da ai pa jo gi nungai te ega sa nang sai laur mane ai de tahodra I come this is a kind of joker a kind of mockery to the Constitution of India ne cabinet pu mi manga khakna minimum the trying to lay hai ni clause number
164 की 1A दा यावबनी wari boba adu very clear na happen adu bok chok phung amdra ba sarkar na happen da adu khoina kaino khoina what we expect from government expectation ka chu leite ba shanti program ba khona mak tawi sidi tawri ba haiduni there's no achievement nothing else kaim ta ko achievement leite hoji bok kari bu achievement lege ne prem ka chu leite ne ha ku ki khara unai khone ha una ba di pung ne akoi su adum tv de kai da prime minister ka je lakhar unai ko su man so ko urang ne khun su ma urang ne tv de unai site una ba kai karar roi First World War, Second World War is here. First World is the kind of 1914 to 1918 First World War. Adu 2019 sida magi treaty horeini. War is lower matung the pukai chai German se collapse ora kanda magi treaty du ko na lak pane. Treaty lak padaki dialogue taro kanda war lo samrative. War lower kanda dialogue ne tawrisi. Upai le tamni second World War su 1919 dagina 1939 अखोई की 1945 बक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार सिजु सेकंड वर्ल्ड वार सिजु अदु जो कोना अदु अदा तेती जर्मन की इंस्ट्रूमेंट ऑफ अखोई की सरेंडर का तौर से कोना तो बने अदु सु वार पूरे वर कांदा अदु आइना हाइजे बेगा वाखल नि केना का वेरी सिंपल नि टेररिस्ट की दी देयर इज नो हिता नो मेडिसिन फॉर टेररिस्ट की तखाइबो मनम तद फू बिसना टेररिस्ट की दी देयर इज नो ऑप्शन लेते अखोई सोम वारी साबे अखोई द wari hu saba yai wari saba I am no objection to wari saba tawbo terrorist wari soiga di prem it will be a trap de khangina lang do wari saba soiga di accord in helaka accord agreement hai agreement ji phajada mina log lona accord sine ACCORD accord sine accord lak to ni ko soiga di mizo accord 1986 30 June 1986 ni adu su kam de kam ni Mizoram da conflict lai se ka mai lak ba 1966 tagi yune 1966 tagi Mizoram sin aijo ge lokhale MZ ka MNF sina Mizoram se lokhale ka da aijo ge lokhale ga moina independent declare to 1966 ta adagi dom lance on basina last Rajiv Gandhi lai da 1986 eco line after 20 years aduna lan ga se arrive na tini akoi dise yum su da ngai we have past 3 years ai wakhan da di hoji akoi gi wakhalon da khangbi do se there two things ahan ma da maiting matakta genocide campaign tawsi May 3rd 2023 was nothing is a genocide campaign against the mighty ethnic group ne ko moi gi di successful gramane they accomplished their program successful gam masigi mayek lara khudam ni kaino Chusampur da in Chusampur, Maitai are the original inhabitants, original settler of the Chusampur district name. Chusampur se ekla podi Maitai jilejaram, ado tanthokram Maitai whip out from Chusampur. Ethnic cleansing completed in Chusampur. Adagi Ternopal, More has the Maitai se, More hekla podi Maitai se ado leiravan. This in the loge tamda original settler or original inhabitant of that particular place name. Maitai whip out, loiram. Moi concept impan pan chin tok chin to that is a secondary ni ko the damage ni adu moi concept ahan bada Chusampur amasung Ternopal da maiti amata lehenda ba as moi ki target ne adu di phangram ne ai khamai cookie success cookie mai pakram ne adu ani super round da nagasi matak lan ma tok ne kalai kangpok pi da adu da ada nagam da lehenda gi lan ma to ri sako mun khangum chang aduna second third round da hujik lak to si adu hiding the third round di time will come okay tell better ne ko to concept is very clear cookie gidi lan si loire lan will not loiba moi gidi mission success program Chusampur da ethnic cleansing completed Ternopal da ethnic cleansing completed loir habani aduga khoina sum hauju wari saje khosi hai city this is a trap ne usi gumba haudung gumba nganu gumba phana ge lang ne to si accord ne day one accord to gun accord se kaino in the form of separate administration in the form of 6th schedule separate administration I have no idea adu di India constitution article 39 biro adu 6th schedule di this is not applicable to Manipur kaigino 1935 की Indian कोई government India Act 1935 की section 1991 यंग बियो 6th schedule
meant for akhoi excluded and partially excluded area and yaure six schedule se excluded and partially excluded area and article section 1991 government India adu gidu six schedule injala kadone constitution India 1950 jala akada ana Manipuri akhoi excluded and partially excluded area de ko yawam de adu six schedule nothing to do Manipur sima akhoi very clear oduni ko government should stand very clear six schedule nothing to do Manipur excluded and partially excluded area by virtue of section 1991 of government India Act 1935 to adu lakpani Manipur di yauge jakoi clear odone adu separate administration ju Manipur di yade kaino ma khoi UT posted jury side na what you possess under the law aina khoi British paramount sina lapse to matamda Manipur boundary ma nga thamame adu boundary pura gani Buddhachandra Maharashtra 1949 da merge to hoise aduna that territory cannot be redrawn high international law da masi principle kayo ga UT precedent juris kawe UTIS and article 3 na supersede to bangam de and see posa ko very clear oi doni aduna there's no separate administration no sixth schedule see ko khangum sange ago terrorist ki de premain haijabado yam phari impeding si puthok pise there's no medicine for terrorist ki di moi di hatok pa se kai yaw ga da army act pabiu army act 1950 Assam Act 2006 border security act 1948 loi pau act sing se ama yaw ni section number 2 da enemy di ENEMY enemy di yakna ba hindi da dushman hindi sanskrit kai ko khangde enemy je kai no ka enemy include terrorist ni yaw bane terrorist enemy ne madi unaba jaga hatu ha bane terrorist ako is terrorist yo khat bai tai terrorist ke wari sana bro how can we talk with the Laskar Toiba how can we talk with the Mujahideen sana ba ya da wari hanga sibukta India ki government na Mujahideen Pakistan ki terrorist sing wai sana ba ki agenda yaw bar yaw de na ako ni law si di ko shop terrorist law re mo si an ai khamad ako ki agenda da mo se yama sathi ba terrorist ne na mo na hal mi ha ka yeng ba di they are 100% 1000% 1000% 1 lakh% mo si yam sathi ba terrorist mang mo si am oira ba ne ai appeal to di mo je phabi ho nga sibuk da phai di makak marang phabi ga ni Pargadi, we need to test them. My RNA, DNA, mu test to change whether they are human being or not. I did malak trouble. Me, mata kakra hakal eji, yam sati bakangune basi. I don't any come on the moji, akpachara pibedo. Akpachara gadi, trial tobiro, investigation tobiro, quota, hang till dele, sidrebo, toriala, hatu oido, adu town change. Can we di come to hit like that? There's nothing to do with them. And I humble appeal the dialogue. Maybe best solution, but as a kind of but to Kanda dialogue matam yo dialogue now that time is not mature enough to do dialogue to enough oidri terrorist Pugayum sang ham poor kanda Mujil pak third later kanda hey mo down I want to peace and Chinkarpum sang aduga he the handset to na gale lagao kana lengon na to matam ko wat pran khali I need wari sabiu to do matam ko nga ga phuto phujin to kanda teru se takhai kanda military crackdown to ka next wari sa sin I mai thamjani Thank you so much. Matam lagi tu mungkin lakam tahu juga tu matam jadi tension lagu kita thazab diwale sebenarnya ada. Ayo, matam minit taruh kumala biro jam. Okay, matam malu ina 2027 ke election ni mari lain lag sake. Hajik koi ruling side na terga koi opposition side ani je compare ta वो matung 2027 election je stronger narrative se kamai PB नहीं होता. Oh, I am ten hajar lagi. Hajik number 1 da Hariba, I go regional party, who I Kogadra, I did ano which regional got the Hyper Yagiro. Madam the Registrar Torakanda, Magi election lepe aduini, as the most recognized party get hak power abra lak tribraga Kango Dolini, other logic moji regional guy, I couldn't Mamin Pazana, but the Kangde to local party and Masamakadolini. Other Moy they start already, party to Bon Epe aduini, they start over Nandradi to city lady pop. Regional nen I couldn't hide the ma'am say, sing by pull up Namasiki, I could pre poll alliance Matobanga. Much in my pakwa by 50% my pakwa possibility lay. I do a Karigumba Tobogam the election lawyer can I could
कोई चों थोकतना तौदना अनी कारे अहम कारे तौर कोई नपतना मसीद कोई चेन चेन तौरगदी अखोई इमेज हजिक मियामना फिल तौरिब पोसे पुमांग मांगिने मियामना सावरकनी मोइदा सिमा अदुना सोम लाकनना मु फगे फौ फलोई तो यानिंगु लेबाक ने यागे यारो तो अखोई पुलप कॉन्टिनेंटल लेयन हजिकसी नेशनल पार्टी यावली अदगी ऑल इंडिया पार्टी यावली रीजनल पार्टी यावली चावरब नागालैंड सासोन पाइबा अदगी मणिपुर यावलीबा खोलीबा NPF अदगी NPP अदु मयाम सि तौरका हजिकसी मोस्ट पावरफुल पार्टी ओइदना ग्रुप अम ओइदना लेदीसे सिगी अलायंस है मसी आई हंदक से काय के तो बुद्धि मानदे अदुगा काय खरगदी कदाय यावगदगी तोगान बामनी सिगी ग्रुप अम लेरेना खलसे मजेदा अतोप यावलिंग सो दु यावप यादोरी मोइसे अनि सुबना कांग्रेस लीड तोबा इंडियन अलायंस नम तौरी सिदा कांग्रेस अमसुंग मागी लेफ्ट की करीगी तौरीबा मयाम सी ऑल इंडिया के याम पावरफुल हजिक भारत तसो याम कारीदना को अनि बीजेपी की ग्रुप सिगी थेगाइना हजिक साउटगा याम हेगलैनी सिगो मयाम सी ग्रुप अमा यावबदा बलदी यावलिंगबा अगर रीजनल पार्टी लाकर लाउदी खंदे हजिक मोइना नेशनल पार्टी ऑल इंडिया पार्टी मैम से यानिंगदे हजिक लेरिबा गवर्नमेंट मैम से मोंगसिदा अखोइजे मसी दगी अहोम लाकदमनी हाइबदि न्यू फेस लाकदमनी है तब मतमदा वरगदी हाइरिबसिना प्री पोल अलायंस वोट ममांगदा कोalition की पोट अमा प्रोग्राम में मखादा तहोरदी फरे नतदना वोट मतुंग दवरदी पुंसाई सायरकादा मिंगोंद दावलपतने लोई चटकनी एंड आई हाई जगह नंबर 1 दा अमु आइना मुसाइदा अतोपा हाइजनिंग बदी न्यू फेस है हानगी तौगिबा काबुदुदी न्यू फेस ओइद्रे अदु मथक वोट हाना लेपुरबा काबु सिंगदो अदुसु मदुसु अनुब वोट कारपददी मा न्यू फेस ओबे इलेक्शन नि मा न्यू फेस नते इलेक्शन नि न्यू फेस नते अदुगा हरेन वोट कारप कारेना खल कालदी MLA ओइना मा न्यू फेस ओबदी याय अदुना न्यू फेस नि दा कोइ नेंगदोलिसी अखोगी कई ममाई मानबा न्यू फेस थोरक याय नोंसा ममाई मानबा थोरक याय अदु हनुमान ममाई मानबा अदुगा अखोगी गणेश मानबा गोतोम अदु अंगांग ना पाइबा तानि करम पाइनी नुपी ना पाइदारदी फटमा आर्ट की अखोगी कनो से लाइदो पाइरोय गणेश अमा तारम नत्रग कनोमा अखोगी इमोइनु की फोटो अमा पाइरकनेबा को अदुना ममाम पाइदोरी पोसे कइनो अदुना कोइनो न्यू फेस इदा कोइ यंगदोरी समना हर स्पोर्ट्स में गोल्डन फेस मसे गोल्डन फेस सिला कादोनी को अदुगा सिल्वर फेस तो स्पोर्ट्स दी सिल्वर मेडल फगी वोट दी सेकंड काना रोय अदुगे ब्रोंज फेस ओरसु काना रोय को अदुना अकोनी यंगदोनी दी हानि अनी बदो ओरसु गोल्डन फेस तुन कारा कनी अनु बदसु गोल्डन फेस कारा कनी अदुना सिगी मवोंग से मसी तौबो गमद्रगदी अको इलेक्शन से यामना डेंजर ओइबा लेफ्टी लेपुरगा होरेन मदुगी फोन लगा साइ लाइबा गा साइदा अदोना पिबिदिबा टॉपिक सिदा वोट फॉर चेंज है चेंज तबंगा मरोयबा एज इट इज को अबना मु वोट फॉर पावर से पावर से लापम मतमदा हौजिक लेदिबा शक्ति अमत यौब ngमद्रबा अखोगी साना साबा लाइदौना लाइदि मानबा लाइदि ओइद्रबा अदुंबा फिबम से अमु ओइरकद्रा हाइबसिजो हौजिक लेदिबगी इरांग से मणिपुर सुम लेरबा भारत सरकार की मागी तेलंगा चिंबगी धोरी से मसीबु लेप्तदना सुम सिंगबा अदुरगदी अनुब लाकदबा सरकार दसु ngसागी कोई करी हाइनी करी अतोप करी साम थेंगने दुको तरोगा कोई छौम ओले दो अदु फिबमदा श्री बीरेन की गवर्नमेंट दु दा पेंदबा मयाम मा मा अफबा क्या लेर मसु पेदबा मयाम लेर मथंग मु खर फद्रायना तौना अनुब सरकार अमा अनुब कोई गवर्नमेंट तौना तोरकान फगद्रायन तोरकान हेन साथीबा हेन निंगबा काइबा मुक्तोरी से अदुबु अमा खंगे वंगे मथंगी लाक्तोर इलेक्शन बाउदी दुम चटखिबा याय मरमदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सानली दी ममिंग द पोट अमा खक चौकीदार अमा थमगा पोट पु मांगसु तोरसु चौकीदार न दुम सिननबा हेंग तौबा माना ngakपनेना सोमददी पोट हुरान हंदोरी दी मोइ थाजिलगा दुम हुरान हंदोरीबा सुमाइन तौना हौजिक फाउदे तोरिसिना मी मौ फादिदरा मी सिबनानगी अकोगी लेंथ तोरी दो अदु फाबा ngमदबा इसे दोरी पाइरिबदुगी मकुत्ता लेबा पोली अदुना अनोब सरकार दसु गोल्डन फेस बु लासु सिल्वर बु लासु मला एनी लाक मतमदा हौजि लेरिबा फिल्म सी लोइसिनद्रि गइदि गसै प्रमाण तागिदनि एनी कनोमदा कोई डिवाइस अमदा लोइसिन होद्रगदि मसी अदुम एजिटिस लादे कोई मणिपुर से ममिंग द मणिपुर राइन लेरगा
ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯛꯅ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ Okay. Zatanbi maruina akoi prajajingi akoi voting behavior sini yamna maru oise. Aduna akoi ki prajajingi akoi ki voting rights aduga voting behavior si akoi ki yamna tungan bagi wafam jodum akoi na ta dam vote me ada akoi sen yen bagi matang aduga akoi ki paisa lawi matang su yam achoba issue am khak oi Manipur da hauze biki oina. Aduna akoi ki maruina akoi ki lakadu election jida सेंग आरगदी हजिक लेइबा प्रजा मयामना रूलिंग की बीजेपी रे पामदबा बीजेपी यानिंगदबा असाव मयाम खक्सु लेइरि हजिसे तबदबो कदाइ फावबा कर्म प्रजान सावरिनो कर्म प्रजान यारिनो हाइबजिदि अखोइना मसी पर्टिकुलरली मसी अखोइना मसी रिकॉग्नाइज तवदि वागनि तव अदु वोट मयादा वोट इलेक्शन दनि लोइन खंगदोइसे अदुना मथंगी लागदो इलेक्शन जिदा अखोइ प्रजा मयाम की हजिक लेइबा वोटिंग बिहेवियर अदुगा वोटिंग स्टाइल जिदा 2027 दा एनी काइंड ऑफ चेंजेस लाखपगी ममी उब्रो जादनबे केंद्र की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स येंगदना दु लेप याबे हाबदी मणिपुर पुंबगी वानतब माय केंद्र सिदा होजि बीजेपी द पाइबा कांगु होजि सरकार पाइबिरिबा मयाम जिंगसिना माय केंद्र लेरिसिदा केंद्र जिंगदुदा माबु कनाना करी हाइरी कयाम यारी कैदौरी अदि माना करी सेम सागतना केंद्र दुना कैदौरी गेसे सी येंगबदुने बैना साय केंद्र की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है अदुदा अखोइना मणिपुर कॉन्टेक्स्ट येंकांदा फनाना फत्रे हादो केंद्र दुना ए मणिपुर की येंबदा फत्रे जो अखोइ केंद्र की दियाम फै हारा दियाम लुय ममदि कनदा बोस केंद्र दे कारकदोइने अदुना सिगी मतंग सिदने बाइना साइजगिबा पॉलिटिकल अवेयरनेस समा मागी कॉन्शियसनेस समा याम फजना पाक्तकना बिगर्सली पीगदबने अदुदा ने इना आई एनी लोकल पार्टी सपोर्ट तौबो तौदबै वा नतेबा हाइदी एता करिंगबो तौदना हजि लेरिबा चमानबा लेहाउसिदा हाइदी लबुक्तुदि कैम होंद्रेबा लेहाउसु होंद्रे अदि मनुंगदा लेरिबा लबुक्तुगी पोतु कैम होंद्रेबा अदा मरु तोंगानबा म दोलाव थाबनेबा अदा मरुदु पानगदरा पालोइद्रा जे याम हंगाय वेदि अखोइ लेहाउदु सेमद्री लबुक्तु सेमद्रीबा सी सेमबगी मतम खरा लौरगदी थागदरि मरु अनोबुदु फजना पालकबा याय हाबदुनेबा अइं साइ पिजरिजे अदुना मणिपुर पुंबगी कॉन्टेक्स्ट सिदा येंकांदा अखोइगी इशूदा बेस तौदबनिना ngakdang irang ma thokanda pen da pai haineba pate loi haineba aduga irang du leitrakanda di ma thobo ndogineba da adumain tawdana lakpa sum pot amanina hojik sida khoina sagi ahongba ma change amadi miyam loi pame ada in sai jab do mp da di du laiba mp da di obi ya केरमदा एमपी द केंद्र की पोस्ट यावदेब अदुगा माय केंद्र की पोस्ट सिददी कैंडिडेट ओरिएंटेड से याम थाथिन वेबा अखोइना खंगद तोइनेबा अखोइना सिदा पॉलिटिकल पार्टी अदगी इडियोलॉजी अदगी मैनिफेस्टो का येंगजानतेबा आइगी कैंडिडेट तो अदुदा ngawjaba माना अमदा सोंगेदना दुम पीबा माना अमदा चखेना दुम पीबा सु उलाइदना से मणिपुर कॉन्टेक्स्ट दा अदुना हजिक सिदा आइबो हाइजोरदी अखोइना चेंज अमा पुरप चेंज कदुंग मोइदुनो चेंज दु पुरकनबा होनबदा तबम थोपदु तौदना चेंज की मंगलोना चेंज अमा पुरकेना फलोफम चोंथोरपदु ओइरोय हाबवानेबा करिगनोइदा ख्वाइदगी मरुओइबा सागी अखोइना मियाम हाइबा मियाम अमा लेरिसे मसी फजना ज्ञान ताहनबा अमा चंगी अदुगी प्रोसेस दु वाटली हाबनिदा होय करिगुंबा कांदा अतोपा लमगी करिगी अखोइ खुदम मयाम उरिसे लेपाक्तुना ख्वाइदगी लुरकपा याम क्रिटिकल होइबा मतमदुदा ख्वाइदगी फिवम चागेद्रब मतमदुदा लुचिंगबजिंग थोलक्तना मागी ग्रुप थोलक्तना मागी फॉलोअर्स थोलक्तना मियाम दु कन्नबगी कन्नो होनरकांदा कनबंगमक्तना हानगी फिवम दु पोरकपंगम मतमदुदा अदुगी लुचिंगबदुगी अदुगी फॉलोअर्स मयामदुना पॉलिटिकल पार्टी मनी गान सेमगा बोर का थादरदि काबजुयाब दोय काबियाब केनो मोय टेस्टेड नेबा मियाम खंगेबा ओ मोइजिदी मियाम की दमकता कथोपदा सी योबगी थाकता थबक तोरबनी गायरगा अदुनिदना पृथ्वी की लरी मियाम जिंजिदा अचो इहो अचो द लुचिंगदना खोतना अवन बम पोरखिबदुना भोट लेपगा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वेदन तोरि मियाम से अदा अखोइ कॉन्टेक्स्ट दी होजिसिदा मणिपुर मियामना इरांग मनुंगदुदा अवाब चाइना मरक्तुदा अवन ब पामबगी वारी म लिखिबदो मियाम जिंदुई मकोकता अदुम चुदना लेगदरा अदुमंगना अहोंग बम पोरनबगी थोलक मतमदा मोय मियाम से
yam thawai yaune ta ohom madu lakadra ise question leba it should not be beyond the question ko wang leba wang leita ba taw deba aduna nei na ta haidok bangam drise aduna aina sai ahan ba round haijabado ohom madu yam pame aduga aikhoi ge ba political party na work to su yam pame adubu tawbi ge haradi tawji haradi khudak ta yam thuna tholaga as masi leyo film sida tholo horaga di yam kana ni gaina hairaga hekta tawbudu kitang akoina asa tawbuduga khara chana bawali habani aduga aduju ama khatanga oirama ba aidi party du ama khatanga tholama ba adu di yam phaba party yam thokchalei ba masing yam thina ko ada heng vote tor kanda anika toroga pai riba national party du da loi napsan garga coalition ne to kanda pai habi wani ko coalition tawra dine prem moi common minimum program phajana semodre dine tongan ba ideology tongan political party ni na manung da internal class thina de gazan udabada khoi udabada lan manung da yam chaw ne gazani madu da pirai ngangna bona bada ba laiba nga pho ngam bazan te coalition gi yam phatta bam na ko aduna madu maktu akhoi gi sida thokpa akhoi gi rajniti gi laiba trend sidi prem aseng bharadi yam hena political analysis mana politics si phajana yengba manipur context da yengba mana comment chupi pining oi chupi pining oi ba akhoi bo pining de ba keno da akhoi je thak ama changre ba akhoi gi angang lai tak pagi oja duna laga angang du mai kam chalam da bi edegi di pion su acham de nongala tisal lak da bu adu gi type tu ne leise adu na khoi na su kari ha ga do khangdre amabu orjo ina saija bado political consciousness pi na bo hona bada political culture mathau tai political culture jisu political socialization por kadobani tawbu ya ba khoi gi process mayam je hauji phawda ahongba amagi damakta miyam ga nakna tawbu ya ba tawba luchingba bol lepin ba kangbu karimo ba tawdribra ina adumai ko thamtam okay thank you so much oza dane ai aroi na ai oza premanda mutanga khudong sa bija gi minute mari gum lawiro oza premanda ai matam sima extend tawjari oza premanda gi adu oza premanda maroi na koi manipur praja myam na hasi awa koi tongan ba tang ka thengna le aduga hojik koi gi achauba political issues gi marakta internally displaced person myam gi resettlement gi achauba leiri aduga violence gi achauba issue ne aduga amarom da violence gi mathak se koi gi hajik lai justice ki question achauba am su lai gre habidare maski loss of life si gre ba myam ji hajik justice fang da gi aduna sumba koi gi achauba issues myam khak loi sandringai da 2027 da election mang thajalaga election gi achauba jik propaganda tawbogi mami achauba khak lakpasida hojik election jina manipur je khoi gi karamba mayon da pugdawri masi apho mayon da pubagi masi gi oithokpa yabagi any possibility aduga masi jina hena atopa khoi gi lairiba irang si am makha ta escalate tawbagi adugi possibility singdo tena kitang mieng thabiram election di tawdobe yaroi ko akhoi di parliamentary form of government ina election di must ni tawbodo bo ai gi humble appeal da akhoi mi je khara phawam khanmam changi ai gi wakhalon da di akhoi manipur da hoji pokta irang hauriba mi haliba toiriba tariba mayam si gi masigi responsibility di akhoi na praja sing sine praja sin apho mi khalau dare ba ko si ha prem akhoi gi formula da mi plus hut equal to mi hut dai do ne akhoi ji mi hut ne ba khali se they are representing us ne adon akhoi ne hut to yawm dre mi ata khaler ba adugi achauba dosane point taris they are law maker ni law si moi sem do ni law factory ni moi ling do si law factory si law du forsa sa pai tare ai wa khalon da election taw da ba yaroi tawri be election du da khatang phaba mi shoi ba hut shoi ba khanmum change ma koin adu khalo da di irrespective party di thodokte BJP वगैरह कांग्रेस वगैरह रीजनल पार्टी वगैरह एनीथिंग ओरसनु तगदबो मी दु लेबा का निंग बखर फबजा लाइक हाइबा खनबिउ हामति को लाइक हाइबा जो फैक्टर मनी लेबा खतंग खनबा पेट्रियोटिक वखलोन चेनबा पेट्रियोटिज्म द बेस होइबा दु मी घर खनबिउ अद मी प्लस हुड इक्वल टू म्यूट जे मैम कावेरनु अद अखोइ दि इलेक्शन जे योकने इलेक्शन जे अखोइ दि ए महुंगी लीला ने ओजा धनमि जो हाइबि दु माइना मसल पावर मनी पावर अदि मिस इन्फॉर्मेशन ए महुम जे को चाय चाय ले दु ए महुम दु ख्वाइदि कापथोप मिदुन बोर का दु ने
मसीगी लीला से थुगायम चंग अखोगी अफब मी खनब मणिपुर सिदी दोसान तारखिनी सुदी ताइब दोसा सिदी नथिंग सिदी केना ताब 100% 1000% दोसान तारखिनी कइरो कोइदी अफब मी जो ngasi बुत कोइ ट्राई तौदे we never elect best among the ngasai election the contest of mission the best ko khande khwai phom nu pa mithi da ne ko khwai phom mithi da ne sigi portion ko to kom change afo mi mu khalaba thum la khani constitution di prem power si there is a separation of power among the center and state they are going federalism ko center ki power state ki power the constitution the demarcate tor ga phajana yawa bani akhoi da khang ba janati khoi lebak ta ne federalism ki arth se hangbiru so chief minister hangera cabinet minister kaim khangamo akhoi da bam ta dra bane ba government we should be ruled by the constitution India rule to do ko ji constitution India je khang ba janate phoi da constitution bu chief minister na home minister na ade MLA na kayam parge kam pap janti adun akhoi ai di do sajam tarkin khali an ai bu wakhan di board for change hai na impact pu thu jam phai change to ta ga de change se change through ballot si base ne no men da kapoi min da shiroi change si ballot na to do ne ada mayam da humble appeal le hai je impact pu thu jam phare akhoi gi tang ba lan je bo tha da gi lan ji ne right to cast your vote is the best this is the most precious among us ne democracy chat pa parliamentary form government is quite the lure se quite the tang ba si ne si akhoi matam chana mafam chana si nam change akhoi sida kana na bo tha da ba da bu aphami ga khan ba gi wakhalung kana le kam le tab ne akhoi amani ga le ngodra akhoi mari le ngodra hida phami ba ka sa ne ade gi di oza dana bine de gi di akhoi mayam bu akhoi anchor wi prem ne akhoi mari mang khangam khalam no mai kanam ta we never bothered about khwai da phami khan ji akhoi da kok si chang tra ba ne an sigi kok si sa di aina khamba da na kai sidai hen laina yam lakini cancer ka na sidagi sathi ba am thol khine so ko ngasi debate china masigi lo shalak conclusion the one thing is very clear I that other manipur se as we stand on a very irrespective party my humble appeal irrespective party upper me should huchu khanbiro aseng mi khanbiro adu tawdabu ai sida ai ba haijo gadi hauji lairi ba bakta sing honorable hai tare MLA honorable ko we honorable hai double honorable hai ge moi sing di I my humble appeal da they should take sinus from politics ti potha bai do ai kham mathang da bok le ikai da khang de moi jibo 60 MLA se they should take voluntary retirement okay voluntary retirement to in service tagi government servant sing amai to na they should take voluntary retirement from politics voluntary retirement lo thoga kwai phabadi anoba fresh mind katang young oiba young ngai ga di sahi na te ko wakhalon du ni young ase akho su young ni oza daram bi young ni adagi oza ya khoi young aktani young ngai ga nothing to do with the age katang wakhalon ano wakhalon puthok pu na khoi young ngai je adugum mi to biro hojiki le MLA humbu je I think better they should take sinus from the politics voluntary retirement to biro politics other manipur je achowa aruba crucial road am kak 2027 election is not only about political parties aduga campaign promises natragana candidate ki matang atana te the one hazik maru ina hazik manipur gi khoi gi state ki future की direction जे मैं एक सेंग अचुम लंबी द पुब गम मी दो मथौ तारक की मतम दुनी हजिक लई वफम से अदुना हजिक मणिपुर vote for change मथौ गरम ओइगदौ गे मसी हानगी लैरमिबा पार्टी की पावर पाइबे मियो सिंदा अमुकसु another power पाइरक मतमदा हाना मपुंग फाना थबक तहोदबा अदुगी दमकदा अमुक चांस पी नमगी दमकदा अदुम बोट अमुक ओइगदौरिब्रा नत्रगना totally change new faces अदुगा मणिपुर की हजिक ओइ तुंदु लेता दबा हाना अखोइगी मणिपुर सि कंट्रोल तब ngамद्रे न लौर मतुंगदा अनोब लेंगा अमुक लाकदौरिबा मसी अखोइगी वोटर्स सिंगी अचोब राइट अमुखनी बट overall da mathau tari je manipur needs a very strong leader manipur gi damakta khanba manipur gi any kachin goya khudi mukta chat laga manipur gi laibo community wise mayam da hajik phajana campaign tor mudung da laibo community mayam je one and ko khoi gi togetherness amakak da purak pangam ba adum ba leaders mathau tai habi gi wafam duni so once again thank you so much for joining manugna oza theng lakpiri go oza Dr. Yumnam Premananda oza Dhanabir Laishram oza Saratchandra, and thank you for watching MANUNG. Good night.
Khanghanjava All Manipur Electricity Department contractors and suppliers